LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Joni haray tigi tigi on ko mawlutugol ko ustaze yewti ɗo kon. Haray ala ko mi ɓeyda ɗo ino wodi noppiiji buy ɗi ɓe anni no yewtugol kono no gasa tawgol waktu on sifa nde yewtere ɗo na hanade yewtede e nder waktu goto. Ɗum ɗo ino hani e yewtede nyande wo nyande ha jama on fama no wodi piiji buy duwaɗi yewtede ɗo. Joni haray ko mawlirte yewtere nden ɗo ko rentingol jama on e piiji buy hino adde hara ko kesi tawa Facebook on ma réseaux sociaux on hino landima ya participe ya assistu. Si o wattani yila wano lebbi seeɗaji ɗo Facebook adduno challenge the 10-year challenge yani honno défi 10 ans ɗon andi no gasa buy e men hawrodiri e ɗum ɓeyna ya addu photoji ɗiɗi photo ma mo tirinoɗa par exemple 2010 et photo mo tiroɗa 2000 joni duuɓi sappo ɗo hakkude photoji ɗin ɗiɗi yimɓe buy adda photo mum fewndo o marno 20 ans o adda photo makko kadi nyande o heɓuno 30 ans o adda photoji ɗi ɗin ɗiɗi okka Facebook. Joni société ji ɗin ma institution ji ɗin si ɓe faala wadde recherche koyo ɓe dépense waɗu financement molanaɗo ɓe immina expert ɓen yalta yaha waɗoya recherche ji ɗin addoya résultat ji ɗin ɓe hutora résultat ji ɗin. Joni nde tawno Facebook o gayni en ɗaynude o waɗi en ka jiifa makko Facebook no faala wadde recherche fii duuɓi aɗoyoji ɗin fii sécurité maɓɓe e fii waawugol heɓugol piiji ɗi ɓe martora an kaasi hunde kaadi yani joni hiɓe rewude e o 2,2 milliard ɗo fii waɗugol recherche ji maɓɓe ɗin hara ɓe dépensali hay hunde. Il suffit yo ɓe innu addane men photo mommo kala mo yo addu photo e fewndo marno duuɓi sappo e fewndo heɓuno duuɓi nogay addaɗi fewndo ni technologie on hino wadde fi ino muutade moƴƴa e fi o technologie reconnaissance honno facial yani anditugol yeeso neɗɗo on. Joni noon kala mo yimɓe buy expert ɓe buy ɓe hulɓinno fi ɗum ɓe haɗi yimɓe ɓe wota ɓe waɗu ɗum few wota ɓe naɓu photoji maɓɓe ɗi. Min ɗo ma anndi miɗo jeya e yimɓe mi publiuno ayti mi humpitori yani yimɓe wumɓe anduɓe wonɓe etade fi wata réseaux sociaux ji ɗin sonju jama on ɓe wowli ɓe windi wondema wata ɗum waɗe min ettino ɓe naɓani yimɓe buy ɓeɗuɓe mi wawata hewtude ɓen wata ɓe waɗu kono buy waɗi sikkay haray ko ɗuma ko an kadi a woni star jo a addi photo ma on a holli challenge on yimɓe ɓe winda amin kadi mi jaɓi challenge on nani mi jaɓi défi on hino ɗo photoji an ɗin. Joni noon kala naɓuɗo photoji makko ɗiɗi Facebook no andi oɗo ko photo aɗen goto si ɓe wawi heɓude technologie yiitindingol ɗiɗo photoji ɗiɗi haray ɓe wawi heɓude jango no ɓe hutora ɗum ɗon e ma'ana a wawoytaɓe suuɗade sa adde geɗi ha ɓe heɓi ɗum ɗon an on haray gurdam maɗan fof hay sa wonoyɗo ɗen ha heɓoye duuɓi 9 si tiroɗa ɗoɗen photo ɓe waɗanima on challenge ɗon ɗum ɗon ɓe jogiki ka serveur maɓɓe hay si a wonoy ɗon duuɓi nogay duuɓi 3 si tiroyɗa photo a naada photo on Facebook tum ɓe anda ko kaari joni ko o ɗo payku yagal magal fof ɓe artira andite noon aɗen tawɗo heɓi duuɓi 8 ko o sage de Notre kaari kanko woni aɗen tedduɗo on ɓiji ɗin fof ko ha e makko arata ɓeɗo fof ko yimɓe tawayɓe ɓe mari moyen de 30 ans jon noon kanko gila o acci hutorde Facebook on ɓuri 30 ans donc hay goto yaali Facebook photo makko ka
ka Facebook nyande go tum ɓe tiramo photo ɗon ɓe naɓa ka Facebook ƴetta kisan reconi sa face ɗuma makko on ɓe yaltina noon photo ji fewndo wonno suka photo ji ɗi o tirotono naɓa Facebook ɓe yaltina kan ɗin photo ji ɗi an ƴettunoɗa sekuɗa innuɗa ɗum ɗo hay goto yiyata ɗum ɗo sunnuɗa marɗa joni hay goto yiyata photo ma ka wonnoɗa e wadde piiji ka waɗaynoɗa hunde kaadi Facebook yaaki san yaltina ɗum ɗon donc haɗay fi yeeso si sifa ɗum ɗo adi ɓeyna challenge waɗu hunde kaadi reeno wata waɗu ɗorratama hay hunde haɗay ko protégugol hoore ma fi janngo par ce que hay si an a heɓali conséquence mum on kono noon kasa ɓiɗɗo maago ya wonoya kummalujo haɗa kanko o fewndo o jibinma haɗa déjà an a selino ɗum ɗon a wonino mo tawwa a wonino moko notable jo joni noon ñande goo ɗum yaltoya haɗa ɓiɗɗo ma an a feƴƴini ɓiɗɗo ma mo accuɗa o woni notable jo tawa ɗum ɗon jokkitaymo ɓe no heeja ka noon mbaɓe ngoɗo ari ko rastamanjo on andi donc ɗum ɗon wawi wonde wo si tawi a acci trace no goɗɗo wawa ba anditirde haɗa na an darani hoorema donc haɗay ɗum ɗo ko hunde joni ɓe yewti en ɗo ɗen fii ka affaire jawdi yo en reeno ɗo hiɗon andi joni hakke ko tawi ɗum ɗo hulɓinike joni hay si a mara mbuuɗi société ji téléphone ɗin ɓe ñawlo min ñawlete passe min ñawlete mbuuɗi joni ɓay tun an hiɗa falno wadde cati ɗa faala yeddude o wonɗo Amérique ko be yewton on nima petit windu ɗuma be yewten ñawloɗa passe donc si a wowti ɗum a ukkoto e ɗuma ɗum ko tabintingol wonde makko be wattane yila e no wonɗen e naɓirde piiji ɗin noon joni noon hay l'école ɓe ɓen minen meɗen andi men no woodi nokkeli gokka men jannata min ñaaɗay ha ɓayti komin taalibaɓe ɓe ɗo min hutoray ñaande kamin jannata ɗon meɗen maɗi taalibaɓe goo min winday tableau on ha min gayna hara meɗen miɗo préparé ka suudu mi adda mi eggina ka tableau mi janna ɓe ha mi gayna mi siko minna e winde ɓeyna oustage olluɓe men kayndin ɗon mi tira ɗon photo mi ƴetta ɗon photo ƴetta photo min mi windi an ƴetta photo donc ko noon ɓe gerdata ɓen a oustage ko fiwotami ɗuman min ni windu si a windali kono wawita windugol mi ñaaɗay men ɗuman no ha kono ɗum haɗata ɓe acca tun hucca ɓe tira photo on e tableau on ɓe tira e photo tableau on wuye men ɗo ko ɗum gerta jaɓata windude donc kono noon on ɗon janngirta élève jo étudiant jo mo windata himo aami windugol janngowo aamuɗo windugol oɗo gandalo heɓay ka awa haɗay wattane yila joni noon ko en andu koko woni joni fewndo ɗo nini hiɗe wawi wiide koye fuɗɗade ɗum ɗo woni joni mi yanñali ka réseaux sociaux ji ɗo no woodi no piiji buy statistique ji ɗi mi addi kono ɓayti tan on heƴata ko ɗum hanno mi wowla wano Instagram miɗo yiiɓe inni statistique makko o wo photo ji e vidéo ji ko woni ton kon si an a jooɗike ɗo haɗa ko ha fewndo ɗo photo ji e vidéo ji waɗaɗi ton ɗin si a jooɗike ɗo a falama ndarude ɗi fof ber waɗa ɗin de na wonaɗi waɗede ɗin de janngo ber waɗa ɗin ha fewndo ɗo ɓe inni ko duuɓi 950 jooɗotoɗa si wawa ndarde ɗin ɗum fof ha fewndo ɗo dey ha fewndo ɗo joni noon nanen mi yeti ko minni honno Facebook chaque seconde goto yimɓe jowo abonoto Facebook chaque jour 360 000 yimɓe abonoto Twitter ɓeɗo fof si on tigi abonike ko tongata o tiragol photo naɓa na abonade ƴettugol vidéo ji makko naɓa joni noon ɓeɗo fof ñande no ɓeydade ɓeydita joni noon an a wawa a gaynay ɗum ɗo fof a gaynata donc ko en gaynata kon ndanen ko gasata kon waɗen ɗum donc haɗay tigi wano Facebook on ɓenni photo ji ndaareteɗi ɗin e nder ñallal ngal photo ɗuma vidéo ji raɓɓuɗuɗi ɗin 2 minutes 3 minutes ko 8 milliards vidéo ji 8 milliards e nder aduna on e mana joni ko 2,2 milliards woni abonné ɓe kono a yiyay abonné jo goto ino jooɗi e nder ñallal ngal kanko tun o jaara 100 vidéo no ndaro 2 minutes o ndaro audita o ɗaka ɗo donc ko ɗon 8 milliards o yalti donc
aray tigi on ɓaytina junnugol yewtene nen tun no woduno piiji buygaɗi men yewtali piiji kummaluji ɗi hanuɗen andude kono wana ustad en fodiri ni ko fuɗɗo nden ni si Allah jaɓi e yannoya yeeso haray kadi fiino o technologie woni e yaarude wonande étudiant ɓe janngayɓe arabu ɓen haray miɗo invite ɓe yoɓe yawka internet ɓe waɗa recherche fi e américain jo d'origine japonaise wi'eteɗo Michio Kaku imo windi deftere wi'etende Fiziaul Mustaqbal. Joni ko kanko iɗen andi Albert Einstein en jangi fi makko eɗen andi ko honɗum o battini e aduna on fewndo ɗo ɓeni noon o wi'eteɗo Michio Kaku ɗo ko kanko woni Einstein al asrul hadis fewndo ɗo ko kanko woni Einstein jo on himo wooda ko américain jo scientifique jo kala ndaaraɓe wano National Geographic o documentaire ji hulɓiniiɗi fi spatial e fi ɗuma fof ko kanko présentata ɗum ɗon imo windi deftere mo innide Fiziaul Mustaqbal. Si tawi no woodi gaɗen janguɓe wawayɓe jangude arabu yay ko internet winda Fiziaul Mustaqbal deftere nden no traduisa e arabe hinde waɗa ton e PDF hiɗe wawi nde télécharge himo yewti ton ko honno tan ƴinora aduna o wa'ay ɓaawo duuɓi temedere no évolution o woni yaarude ni on taway si en wattana liila haray en perdi si en anda ko fewndi kon haray en perdi donc haray ka angal junnugol ustaz haray en tippina e barki ɗo haray wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. LAAWOL KISAL ko laawol peewal e ɓantal.